Možemo da krenemo, ali tako? Dobro. Dobar dan svima. Ja ću se na početku vama obratiti u ime organizatora i u formi i funkciji domaćina ovog događaja koji smo nazvali Balkanski ekonomski horizonti kroz regionalne integracije. Ovaj događaj zajednički danas organizuju Fondacija za razvoj ekonomske nauke i Friedrich Ebert fondacija, kancelarija u Beogradu. Direktorka regionalne kancelarije Friedrich Ebert fondacije u Beogradu, Kirste Schönefeld, nije danas u prilici da bude sa nama zato što ima obaveza u Banja Luci, nije uspela da uskladi agendu. Mi ovim putem pozdravljamo. Ona takođe šalje vama pozdrave i zahvalnost što uzimate aktivno učešće u ovom događaju, tako da meni pripada čast da otvorim ovaj današnji skup. U pitanju je jedna višegodišnja saradnja koju naše dve institucije imaju. Naime, fondacija Friedrich Ebert sarađuje sa FREN-om već nekoliko godina unazad i podržava naše aktivnosti. Mi smo te aktivnosti poslednje 2 godine uobličili kroz jednu saradnju koju zovemo Nova ekonomska agenda za Srbiju. Prošle godine, samo da se podsjetimo, radili smo 2 studije i prezentovali ih vezano za cirkularnu ekonomiju i za nearshoring aktivnosti koje su nastale kao posledica pandemije COVID-19. Ove godine nam se čini da su regionalne ekonomske integracije nešto što je zaista u fokusu. Ovo naše područje Zapadnog Balkana je pod budnim okom i pažnjom takođe i međunarodne zajednice na tom planu i kao što znamo i u najnoviji izveštaj Evropske unije vezano za poglavlje 30 u svim zemljama članicama je upravo i ta tema regionalne saradnje imala visok značaj i visok prioritet. Sad, naš zadatak i cilj je bio da pokušamo da prodiskutujemo te događaje sa našeg, da kažem, lokalnog aspekta na Balkanu i otud smo zato ovako i nazvali ovaj događaj. Kratko samo da se osvrnemo. Od 1991. do danas mi smo prošli put od raspada SFRJ pa do vinske vizije Otvorenog Balkana do pre nekoliko dana. Taj period je svega neke 3 decenije, što je sa nekog istorijskog aspekta minimalno vreme, a ponovo pričamo o nekim integracijama između država koje su se praktično juče razjedinile. Podsjetimo se da su 2006. godine, jel tako, tek iz svoje državne zajednice Srbija i Crna Gora izašle. A danas, naravno, na nekom novom putu ka Evropskoj uniji se neke različite inicijative za regionalnu saradnju postavljaju pred nas. Bilo da su ti zahtevi došli eksterno, bilo da su inicirani interno. I sad glavno je pitanje zapravo kako to funkcioniše, kakvi su ekonomski efekti toga, u kojoj meri se to stanje u oblasti regionalnih integracija unapređuje ili pak unazađuje, u kojoj meri su te regionalne integracije u funkciji pristupanja Evropskoj uniji i tome slično. Mi smo imali praktično sreću danas da nam se pridruže zaista ljudi koji imaju mnogo iskustva i znanja u ovoj oblasti, kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta. Dakle, sa nama su danas profesor Predrag Bijelić, redovni profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, zatim profesorka Gordana Đurović, takođe redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, koleginica Irena Kikerkova, redovni profesor sa Ekonomskog fakulteta u Skoplju. Sa nama je gospođa Tatjana Dinkić. Ona je šef grupe za EU i EFTA u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i sekretar je nacionalnog tela za olakšavanje trgovine. I na kraju, svakako ne manje važan, je li tako, naš kolega Bojan Stanić, direktor sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. I oni će zapravo u jednoj interaktivnoj diskusiji i razgovoru pokušati da rasvetle neka od ključnih pitanja vezano za ovo zbog čega smo se danas ovde okupili. Možda je zapravo dobar način da počnemo ovaj naš razgovor
vezan za ono što sam pomenuo, a to je da je u najnovijem izveštaju Evropska unija, vezano za poglavlje 30, za svaku pojedinačnu zemlju zaista potencirala i dala visok nivo prioriteta ovim regionalnim integracijama i regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Pa bih ja iskoristio priliku da pitam profesorku Đurović kako ona gleda na tu činjenicu. Pa dobro, evo, zahvaljujem se prvenstveno na pozivu. Lijep je povod, aktuelna je tema. Hvala fondaciji, hvala organizaciji Freno i hvala profesoru Bjeliću što je ovako sa ovim istraživanjem nas uveo u ovu temu. Auditorium je uglavnom iz ovoga vijeka rođenjem, ali ima nekih i nas ovdje koji pamtimo kad se još CEFTA počela ova naša pregovarati. Tako da dugo pamtimo i evo ovo je, mislim, 21. izvještaj Europske komisije od kako nam govori između ostalog i o ovoj temi. Postavili ste mi pitanje šta je to najnovije što daje, pa baš zbog toga što postoje teme koje su zajedničke, jedna od tih je svakako regionalna ekonomska integracija. Pogledala sam u tom domenu sve naše izvještaje. Za sve zemlje partnere znamo da se proširenje povećalo na 10 partnera bez promjene osnivačkih ugovora. Prosto je geopolitički je izvještaj. Čak su i ocjene geopolitičke jer recimo Ukrajina ima 8 četvorki, u Moldaviji ima 6. Mi nemamo baš toliko mnogo četvorki u dinamičkom indikatoru. Šta smo radili između dva izvještaja, ali je najsnažnija i najjasnija podrška baš za te dvije zemlje. Kada govorimo o regionalnoj integraciji, kada govorimo o Zapadnom Balkanu, to je prvenstveno poruka koju dobijamo iz poglavlja 30, spoljni odnosi. I tamo je uglavnom jako istaknuto i pohvaljeno da su 4 zemlje regiona ratifikovale ova 3 sporazuma o mobilnosti pod Berlinskim procesom. To samo nije urađeno u Bosni i u Crnoj Gori, što je opet indikativno. Mi smo obično bili za saradnju regionalno, ovaj put zbog političke blokade procesa ratifikacije u parlamentu. Sporazumi nisu još potpisani od strane predsjednika i mi smo zbog toga umjesto 4 dobili 2,5. To je samo potvrda koliko je Evropskoj uniji važan berlinski proces i koliko su važni ovi sporazumi o mobilnosti. Međutim, kad pogledamo ovaj prvi o putovanju bez ličnih karti, to je u redu i to je svakako nešto što spaja. Kad pogledamo ovaj o ratifikaciji diploma, prvo sa državnim, i to mi je negdje u redu i vrlo pažljivo s tim znamo da ima spornih diploma. Međutim, ovaj treći o priznavanju regulisanih profesija za one ključne koji najlakše putuju, toliko je detaljan, sa toliko puno aneksa, sa toliko puno pojašnjenja šta je potrebno da bi neko iz jedne zemlje prešao u drugu, da to meni više liči da je to priprema da ti naši dragocjeni kadrovi odu u stvari u Evropsku uniju, a ne između nas, nažalost. I taj dijalog između nas u regionu, 6 partnera, kaže svaki partner da će da dobije od regionalnog tržišta radne snage. Ako će svaki pojedinačni da dobije, a ko će da izgubi? Znači, to je neka, da kažem, više ovako priča jedna pitka prema poslodavcima koji imaju deficite. Svi iste imaju deficite, svima fali isti ljudi. Svi se nadaju da će negdje, šta znam, iz Makedonije neko pođe u Bosnu ili iz Crne Gore u Albaniju. Mislim, znamo svi kako idu te rute zaposlenih, kako poslodavci kubure sa istim problemom i prosto matematički posmatrano otvaranje regionalnog tržišta ne rješava naše deficitarne probleme. Recimo, Hrvatska je ukinula kvote za strane radnike da bi prevazišla deficite, uvode se raznorazni stimulansi i traži se od Evropske komisije da nam se dodatno kroz programe Evropske unije doda određeni novac zbog toga što mi proizvodimo gotove kvalifikovane stručne kadrove tipa doktori, medicinske sestre, pa onda i dalje ugostiteljstvo do građevinskih radnika. Ti pregovori još nisu uspješno završeni, ali mislim da imamo osnova da se tu nešto borimo i tako nešto tražimo. Znači, regionalna integracija, evo da se vratimo samo do Bele Balaše i 60. godina, nivoji ekonomske integracije, znači free trade, to je taj prvi sporazum o slobodnoj trgovini, to smo ujedinili, dobili smo CEFTA kao regionalnu matricu i sad sljedeća stavka po ekonomskoj teoriji Carinska unija.
Sad, pošto je naš geopolitički kontekst takav kakav jeste, mi još ne možemo da idemo u Carinsku uniju, ali očito, pošto integracija predugo traje, prosto sad taj naš free trade okvir se mijenja, modifikuje i prilagođava onome što je stvarnost. I u tom kontekstu CEFTA kao međunarodni ugovor koji su potpisali 6 partnera i Evropska unija stala iza toga sa svojim novcem i dalje je matrica za pregovore. Znači, kroz taj mehanizam pregovaraju vlade i prave se tehničke platforme za sve buduće korake u liberalizaciji i to je danas zvanično pod kišobranom berlinskog procesa. Ono što je problem je kada dođe do usaglašavanja pripreme konačne verzije i sprovođenja. Ali ono što je važno da kad posmatramo regionalnu IPU, recimo, Evropska unija daje novac za CEFTA sekretarijat, koji se opet nismo mogli dogovoriti, pa igrom slučaja i u Briselu. Evropska unija daje novac za unapređenje carinskih ispostava. Frontex zaključuje pojedinačne ugovore za dodatnu kontrolu granica zbog migrantskih ilegalnih tokova. I u tom kontekstu Balkan kao prostor za jačanje ekonomske saradnje djeluje iz ugla poslodavaca vjerovatno kao jako važna, jako poželjna i jako pitka, da kažem, tema. Međutim, s aspekta evropskih integracija on ima i neke druge aspekte, a to je prvo kontrola granica, bezbjednost, borba protiv organizovanog kriminala, trgovine drogom, trafiking, pa do standarda bezbjedne hrane i kontrole onoga što ulazi na naše trpeze. Znači, postoji puno pitanja gdje je najbolje da se držimo evropskih standarda i u tom kontekstu mislim da su poruke izvještaja Evropske komisije prema nama takve da treba da idemo kroz kišobran berlinskog procesa, da će za to Evropska unija dati dodatni novac, kao što je sad obećala ovaj novi ekonomski plan za Zapadni Balkan, težak 6 milijardi, gdje je za Srbiju negdje 1,75 milijardi, za Crnu Goru oko 420 miliona, pod uslovom da ispunimo sve obavezujuće evropske standarde. Mislim da je to trasa kojim trebamo ići, da je ona najinkluzivnija i da možda tu onda možemo da prepoznamo svaki od partnera iz regiona svoj interes. Dobro, hvala profesorki Đurđević. Da iskoristim priliku samo da se podsjetimo i sledećega. To je da u kontekstu ovoga što ste vi govorili, mi ipak paralelno imamo i neke druge različite inicijative, pa se tu pojavila inicijativa Mini Schengen, koja je posle prerasla u inicijativu za regionalnu saradnju Otvoreni Balkan, o čemu ćemo takođe danas govoriti. I ova studija koja je danas prezentovana zapravo govori o potencijalnim ekonomskim efektima inicijative Otvoreni Balkan. Ali bih, pošto ste pomenuli evropske integracije, da iskoristim priliku da pitamo gospođu Dinkić, koja ima višedecenijsko iskustvo upravo u ovim temama i sad ona, tako, seća se tih nekih perioda koje sam i ja pomenuo još 90-ih godina kada je počela da se bavi tim stvarima, pa je prošla sve te faze i transformacije naših država na putu ka Evropskoj uniji. Kako ona ocenjuje ove regionalne inicijative? Da li one doprinose ili su možda nekada i ograničenja na putu ka Evropskoj uniji? Šta vi mislite? Hvala prvo na pozivu. Meni je posebno zadovoljstvo da o ovim temama mogu da razgovaram sa naučnom zajednicom. To mnogo znači da čujemo stavove, mišljenja i neke kritike kuda mi kao administracija treba da se okrenemo i na šta da obratimo pažnju. Vi kad ste spomenuli 1991. ja sam počela da radim 1990. u tadašnjoj saveznoj vladi i zaista je to neko iskustvo veliko i na neki način kako su se menjali ti procesi, tako sam i ja učestvovala na neki način u njima. Nažalost, 90. su nam bile izgubljene godine, ali ono što želim da naglasim da je praktično Srbija već 2000. odmah nakon demokratskih promjena praktično usvojila jedan pristup da kao malo tržište, mala zemlja, mi nemamo izbor sem da ulazimo u razne vrste integracije i da potpisujemo sporazume o slobodnoj trgovini kako bi od ovog našeg malog tržišta napravili nešto mnogo veće, ostvarili ekonomiju obima, omogućili rast proizvodnje GDP-a, izvoza. Tako, kada
kada su male zemlje u pitanju, tu se ne postavlja pitanje da li integracije ili ne. One su za nas praktično jedino moguće rješenje. I sada bih, evo možda na ovom samom početku samo spomenula upravo, a šta je to Srbija uradila od 2000. do danas. Znači, mi smo potpisali više multilateralnih i bilateralnih sporazuma i to je otprilike nešto, kako smo računali, oko sa 45 zemalja. U stvari, mi imamo, ako pogledamo i Evropsku uniju, EFTA-u, CEFTA-u, Turska, Velika Britanija i nedavno potpisan sporazum sa Kinom koji još uvek nije stupio na snagu. Ali ono što je važno, i ti sporazumi ne samo da su doprineli rastu trgovine, nego su doprineli i privlačenju investicija, jer svaki investitor koji želi da dođe ovde, on ne vidi tržište od 7 miliona, nego 100 puta veće tržište od nekih 800 miliona, a sada sa Kinom i kad to stupi na snagu, to će onda biti baš tržište od 2 milijarde i 200 stanovnika koje će negde neko ko se etablira ovde, želi nešto da proizvodi i radi, imati to tržište. Ali evo ja sad takođe bih još možda par nekih samo podataka iznela. Ja inače radim, moj fokus je Evropska unija i EFTA. Kroz taj posao, naravno, prepliću se sve regionalne integracije. Ali kada je u pitanju, na primer, samo rast našeg izvoza, kada poredimo 2022. u odnosu na 2013. kada je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, mi imamo rast izvoza koji je 2,5 puta veći nego što je bio tada. I ja ovom prilikom isto želim nekako, možda šira publika nije ni svesna toga da Srbija praktično 88% svog izvoza realizuje preko sporazuma o slobodnoj trgovini, što zaista mnogo znači. Još kad dodamo i Kinu, kada to se potpiše, tu će verovatno ići do 90% naše razmene ide preko ovih sporazuma i ukazuje u stvari o njihovom značaju. Sama veza regiona i našeg pristupanja Evropskoj uniji, ona je posebno sada istaknuta u ovom poslednjem predlogu i dokumentu Evropske komisije za koji je profesorka Đurović spomenula, Growth Plan, koji treba da se usvoji i praktično ukoliko želi bilo koja zemlja regiona da pristupi zajedničkom tržištu Evropske unije, single market, u smislu u pojedinim segmentima, preduslov je da je to prethodno realizovano u okviru regiona. Znači, mi ne možemo da postanemo u određenom segmentu, da pristupimo ubrzano u određenim oblastima, ako to već nismo realizovali u regionu. Znači, to je preduslov. Znači, drugim rečima, to je zahtev od spolja ka nama kao regionu. To je pozitivan zahtev. To nije zahtev koji se nameće kao da nama nešto treba tu da bude loše. Ne, upravo obrnuto. To je zahtev koji time se vi usmeravate osim ekonomski, naravno i politički. Mislim, naš region je i dalje opterećen tim političkim izazovima. Mislim, i moramo da kažemo da je CEFTA blokirano od 2021. zbog odluka Prištine da ne glasaju za sve ono što se umeđu vremenu na ekspertskom nivou dogovorilo, doneto. Otvoreni Balkan je možda i bio neki put da se prevaziđe ta blokada CEFTA, ali ja se iskreno nadam da ćemo se mi vratiti na CEFTA. Evropska unija je upravo sad u tom dokumentu spomenula i berlinski proces i Common Regional Market, tako da ja mislim to je sve pozitivno, to je sve dobro i korisno i za region i za svaku zemlju. Samo i da mi iznađemo unutrašnje snage i sposobnosti da to sprovedemo u delo. Da, svako u regionu. U tom smislu, profesorka Kikerkova iz Skoplja, Severna Makedonija učestvuje i u berlinskom procesu, ali isto tako je i član inicijative za regionalnu saradnju Otvoreni Balkan. Pa evo možda je najbolja prilika da vas pitamo kako iz ugla Severne Makedonije deluju sve ove regionalne integracije u ovom kontekstu. Ja bih želela da se vratim unazad
puno godina, kad je propala Jugoslavija i kad se Makedonija našla na vetrometini. I onda imali smo jako težak period jer smo imali paralelno 2 totalna embarga. Jedno je bilo nametnuto s grčke strane zbog problem s imenom države, a drugi je bio onaj od Ujedinjenih nacija. Mi nismo bili članica Ujedinjenih nacija, ali smo nekako morali, recimo, poštovati to embargo koje je bilo nametnuto Srbiji zbog tog tadašnjeg rata u Bosni. I moram da kažem da se taj embargo nije totalno u celosti poštovao zbog toga što je situacija u Makedoniji bila grozna, a u Srbiji još gora. I to su svi znali. I onda su pustili da Makedonija bude kao ventil za Srbiju. Pa smo mi uvozili recimo maline ili bakar iz Srbiju pa ga izvozili kao makedonsko potaklo kako bi ta roba stigla negde tamo na nekom tržištu. I to su svi znali i ćutali su, ali danas kad žele da nas ucenjuju, oni kažu nama aha, onda vi niste poštovali to embargo, vi ste propuštali srpsku robu i sad teško vama, zato što niste poštovali to što smo mi tražili. A mi smo to embargo morali prihvatiti jer smo očekivali da će nas nekako priznati u Ujedinjenim nacijama, što je nama bilo jako važno. Kako nismo mogli steći status do kraja 1996. godine, onda smo mi žurili da potpišemo sve moguće bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini. Prvo smo to uradili sa svim bivšim republikama Jugoslavije, pa smo onda potpisivali sa Turskom, sa Ukrajinom, imali smo i sa Rumunskom. Pa je onda 2001. godine, kad je krenuo ono što se zove ratni konflikt u Makedoniji, potpisali prvi sporazum za stabilizaciju i asocijaciju sa Evropskom unijom, što je celu našu trgovinu preokrenulo prema Uniji. Tako da 2/3 od naše robne razmene ide sa Evropskom unijom. I onda smo postali članica Svetske trgovinske organizacije 2003. godine. Ali u našem slučaju 95% naše trgovine ide prema svim potpisanim sporazumima za slobodnu trgovinu, a ne prema klauzuli za najpovlašćenu naciju u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Onda smo, kad je došla CEFTA 2006. mi to prihvatili sa oduševljenjem. I govorim sa stanovišta privrede u Makedoniji, jer dugo godina surađujem sa privrednom komorom, najvećom privrednom komorom, najstarijom u Makedoniji, jer ih ima više, koja obuhvata više od 90% naših kompanija. I oni su se svi nadali da će se sad nekako region opet povezati. I u početku zaista, u prve 2 godine nakon uspostavljanja CEFTA, Makedonija je imala oko $600 miliona suficita, što je bilo super zato što naš trgovinski deficit uvek je u porastu. Onda je krenula ona finansijska pa ekonomska kriza u Evropskoj uniji i naš se suficit u regionu počeo topiti jer se ispostavilo da kompanije, i to nije samo za Makedoniju, ja mislim da to važi za ceo region, nisu imali snagu da održe tempo paralelno i u Evropskoj uniji i u regionu. I onda se sva trgovina preokrenula opet prema Uniji, a razmena se u CEFTI počela smanjivati. I moram da kažem da u tom periodu je Hrvatska još uvek bila u CEFTI i nekako je ona diktirala tempo kako će se odvijati ta razmena. Kako je Hrvatska napustila CEFTU, stanje u Makedoniji je postalo još gore. Ne zato što je Hrvatska bila toliko veliki partner CEFTA, nego kao da je CEFTA izgubila polet, kao da je izgubila snagu. I onda je počeo kod nas rasti deficit u CEFTI. Znači, suficit je potpuno iščezao i pojavio se deficit. I sad razmena sa CEFTA-om je između 10 i 12%, zavisi da li to gledate sa strane izvoza ili sa strane uvoza. Srbija je naravno naš najveći trgovinski partner, ali kad pogledate na strani izvoza, onda vidite da Srbija i Kosovo za Makedoniju su maltene ravnopravni trgovinski partner, ali na strani uvoza Srbija ima jako veliku prednost.
I moram da kažem da se u jednom trenutku tamo negde posle 2012. 2014. taj CEFTA sporazum nekako blokirao. Recimo, čak ni statistički izveštaji nisu usaglašeni. Članica CEFTA nisu smogli snagu da prihvate standarde Eurostata, bar za trgovinu da daju usaglašene izveštaje. I možda i ne žele da se to dogodi. Jer se ispostavilo da svaka od zemalja u CEFTA-i ima 1 do 2 strateških trgovinskih partnera unutra i da sa ostalima ne funkcionište bez ogled što je sporazum takav kakav jeste. Onda to isto tako nekako taj sekretarijat, on nema dovoljno sredstava, nema dovoljno ljudstva, ne može pomoći članicama. Obećali su da će da bude portal koji će izveštavati o svemu što se dešava, da će imati više statistike, da će se slediti i inostrane investicije i od toga nema ničega do dan današnjeg. Onda jedan period je bio takav zastoj da smo mi iz akademske zajednice nismo imali uvida zašto je to tako. A onda je ovaj predsjednik Privredne komore izašao na televiziji i rekao to je tako zato što je izuzetna velika korupcija u CEFTA-i. Malo pre toga, pre no što je on to izjavio, bila je jedna analiza OECD-a o administrativnim i drugim barijerama u regionu. I ispostavilo se, a to je i pre toga alarmirala naša Privredna komora, da ima puno i vidljivih, ali i puno nevidljivih barijera. I da biznis i ne računa da su to barijere u trgovini. Oni su jednostavno smatrali da je to običaj, da su to u našem regionu to tako radi. I nisu nikoga alarmirali da to ne treba da postoji. A to je strašno kočilo trgovinu. Onda su oni počeli nešto kao raditi da se to prevaziđe, ali u makedonskom slučaju sve te platforme koje su se uspostavile su se kod nas, a nisu se uspostavile na drugim mestima u regionu. I onda je to bila dopunska barijera trgovini, jer umjesto da se skrati vreme prolaza kamiona na granici, produžilo se znatno mnogo, jer su morali da rade dokumente i elektronski i u hartiji. I tako je to i do dan danas. Kad je nakon tog zastoja u CEFTA-i krenula ova inicijativa Otvoreni Balkan, s ogledom što je Srbija naš značajan trgovinski partner, opet su privrednici rekli pa što da ne, ajde da probamo, možda će da bude i to neki impuls za nešto više. Onda su opet krenuli pa je bio taj COVID, pa se to nekako sve preklopilo. CEFTA, Otvoreni Balkan, zeleni kanali i ne znam što. I jednostavno nikome više nije jasno šta je CEFTA, šta je Otvoreni Balkan, šta su ti zeleni kanali. A pre toga moram da kažem, i to će sigurno i kolega vaš govoriti, da je bio jedan komorski sustav koji je radio u Trstu kako bi se sve te barijere, vidljive i nevidljive, olakšale. Jeste. Pa su i tamo uložili puno napora i iskreno ne vidi se puno napretka. I ja ne znam, mislim, stvarno je veoma teško reći šta se sad može još uraditi. Jer je sve to nekako, i još bi ovo htjela da kažem, ovo što je sa slobodnim kretanjem radne snage, da mislim da je to nekako, svi smo se čudili kad je to postavljeno kao mogućnost u regionu, jer ko bi išao od loše na gore? Svi žele negde gde je bolje. A ovde kod nas je sve gore dole jedno te isto i svi žele da uđu u neku razvijeniju zemlju gde će im biti bezbednost, sigurnost, opstanak porodica bolji nego što je ovde kod nas. Tako da ta situacija isto nije dovoljno jasna. Hvala vam puno. Evo da čujemo šta kaže gospodin Stanić iz ugla Srbije. On dolazi iz Privredne komore Srbije i ima verovatno najbolje informacije o tome kako naše preduzeće i naša privreda reaguje i vidi potencijalne prilike iz ovakvih aranžmana. Pre svega hvala na pozivu da učestvujem na ovoj konferenciji danas, zaista zadovoljstvo. Međutim, kada govorimo konkretno o interesima Srbije, oni su očigledni iz prostog razloga što je privreda Srbije najznačajnija u regionu. Gotovo 50% celokupnog outputa, odnosno BDP-a Zapadnog Balkana se odnosi na Srbiju.
Iz tog razloga, dakle, to u tom apsolutnom smislu najviše Srbiji odgovara. Međutim, ukoliko pogledate u tim relativnim odnosima, od 2006. godine kada je potpisana CEFTA, dakle, sve privrede regiona Zapadnog Balkana su povećale unutar regionalnu trgovinu, dakle, unutar regiona Zapadnog Balkana. I kad pogledate suficit koji je Srbija ostvarivala sa tim privredama, on je blago opao u tom relativnom smislu, što znači da nije taj sporazum potpisan na štetu manjih privreda. Ono što je također bitno kada pogledate i u okviru Evropske unije, naravno da najviše imala koristi od toga Nemačka u tom svom obimu, ali svakako da i druge zemlje koje sarađuju u okviru Evropske unije su imali koriste naravno od te integracije. I ono što smo rekli, što je gospođa Dinkić primetila, dakle za male privrede generalno regionalna integracija je zaista izlaz ukoliko želi da se što više integriše u međunarodne ekonomske tokove. Kada govorimo konkretno o Srbiji, dakle, privrednici su oni koji apsolutno podržavaju sve to integrisanje regionalne privrede. Privredna komora je upravo iz tog razloga jedan od glavnih promotera regionalne integracije. I pomenuli smo sada taj Komorski investicioni forum koji je formiran kao udruženje, formalno udruženje, da kažemo, svih privrednih komora u okviru regiona Zapadnog Balkana sa sedištem u Trstu. I upravo je ono što je bitno istaći, da kada imate ovo vraćanje u prošlost, na 91. i tako dalje, upravo su privrednici bili ti koji su posljednji prekidali odnose među državama, a oni su bili prvi koji su ponovo gradili te mostove poverenja. Iz prostog razloga što je sada to i na međunarodnom planu danas. Politika je gotovo kompromitovana. Dakle, nekako ipak se biznis zasniva na poverenju. Očekujem da ono što smo dogovorili da ćete isporučiti. Ukoliko ne isporučite kako treba, naći ću drugog partnera i tako dalje. Ali kada pogledamo konkretno o ovoj regionalnoj integraciji, koliko ona sama po sebi se formira iz prostog razloga što je potreba privrede da budu naslonjeni jedne na druge u okviru regiona, a sa druge strane imate političare koji jednostavno oni o tome samo deklarativno govore. Naravno ima određenih pomaka koji su napravljeni, činjenica, ali činjenica da se sporo to radi i da mnogi privrednici koji podržavaju to se pitaju pa čekajte, zar to nismo dogovorili pre 2 godine, pre 3 godine, pa opet sada pričamo ponovo o tome. I posebno smo mi u tom problemu kao Privredna komora Srbije tražimo opet ista pitanja i odgovore od privrede. Šta je to što je potrebno da bismo napredili regionalnu integraciju? A koje ograničenja eventualno vidite? Da li ovo što smo čuli od profesorke Kikerkove stoji i u našem slučaju, da postoje neke ipak nevidljive prepreke za neku obimniju saradnju? Ono što je bitno istaći, postoji određeno političko nepoverenje u okviru regiona. Privredno poverenje, ono postoji. I recimo, na primjer, kad pogledate otpremu robe iz Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, dakle, privrednici dole rado uzimaju tu robu, potrošači na Kosovu i Metohiji rado uzimaju tu robu, kupuju. Međutim, imate naravno ovu blokadu koja traje, koja je apsolutno jednostrana i koja je kršenje više sporazuma. Dakle, i taj u okviru, da kažemo, CEFTA i u okviru tog zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana koji je pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa. I ono što je bitno istaći, ako se opet vraćamo još malo u prošlost, 1997. godine je bio jedan samit na Kritu. Privreda, odnosno država Zapadnog Balkana, da kažemo, šire to posmatram, tu je bila i Bugarska, pošto još uvijek nisu bile članice Evropske unije. I sad kad pogledate, ja sam našao taj jedan članak koji je Vreme nedeljnik objavilo, kada biste izmenili datum, kada biste izmenili učesnike tog, da kažemo, ljude koji su bili tu, predstavnici sada tih država, vi biste apsolutno imali istu retoriku kao što se i danas čuje na svim ovim konferencijama koje se održavaju. Međutim, ono što je jako bitno istaći, kada govorimo uopšte o toj regionalnoj integraciji, mi smo, recimo, tim, da kažemo, dogovorom u okviru Berlinskog procesa koji se zove zajedničko regionalno tržište, definisali rok za formiranje tog zajedničkog regionalnog tržišta kraj 2024. godine. Mi smo praktično tu, na tom kraju, ali nismo mnogo, da kažemo, odmakli. Verovatno će ga produžiti, možda do 2027. pa će poslije do 30. Ovaj sada regionalni plan za razvoj se odnosi na 27. ako se ne varam. Međutim, naravno, on je uslovljen mnogim političkim, da kažemo, okvirima i samo što je jako bitno istaći, ako samo dozvolite u jednoj rečenici, koliko je, na primjer, privreda zbunjena, imajući u vidu da to zaista jeste potreba, da se nešto na tome radi, ali ne dovoljno, ali opet s druge strane otidite i na stanovništvo, koji kada ih pitate, na primjer u Srbiji, da li podržavaju koncept regionalne integracije kroz otvoreni balkansko-berlinski proces, kada se to malo pitanje naravno pojednostavi, velika većina će ljudi reći da. Međutim, kada ih pitate, a šta se u međuvremenu na tome postiglo, praktično niko ne može da vam na to odgovori pitanje. Ali ono što je jako bitno istaći, unutar regionalna privreda raste, unutar regionalna, da kažemo, saradnja i to naravno na benefit pre svega mikro i malih kompanija,
Ali opet sa druge strane, ono što je svakako suština te regionalne integracije jeste da tako zajedno ipak budemo više nadovezani na Europsku uniju. I tu se taj pominje Zapadni Balkan, odnosno ta integracija kao neka privremena zamena za eurointegracije, imajući u vidu da kroz sistem kao što je EFTA povezana sa EU, može i biti taj Zapadni Balkan povezan u okviru tog evropskog ekonomskog prostora. Da, hvala Bojana. Evo profesor Bjelić koji je zajedno sa našim kolegom sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, docentom Radovanom Kastratovićem i autor ove studije koja se danas praktično predstavlja, da ga pitamo da nam malo objasni upravo te razlike. Evo, 2017. godine 3 inicijative regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu poznajemo. To je regionalno ekonomsko područje, pa je bio mini Schengen, pa regionalno zajedničko tržište, pa sad pričamo o inicijativi Otvoreni Balkan, Berlinski proces i tako dalje. Čini se nekako da se tu malo gubimo u nekom smislu, a opet, evo, profesorka Đurović je na početku lepo rekla, ekonomska teorija je jasna, zajedničko tržište, carinska unija, pa do ekonomske unije. Gde smo mi tu i koja je tu sad razlika između Berlinskog procesa Otvorenog Balkana? Prvo, zahvaljujem se Dejanu i zahvaljujem se organizatorima na ovoj prilici. Prvo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da sam sa svim mojim dragim kolegama ovde na panelu i nadam se da je i vama korisno koliko i meni. Čujem uvek nove stvari i pozitivne. Da se pohvalim, osim ove studije Otvoreni Balkan koju možete ovde i dobiti, mi smo pre toga uradili jednu studiju koja je vezana za CEFTA-u. Isto je pod okriljem FREN-a i nalazi se na sajtu FREN-a i radili smo pre ovoga jednu studiju koja se, da kažemo, bavi analizom stranih direktnih investicija vezanim za Srbiju, tako da zaokružujemo tu jednu priču o toj regionalnoj saradnji. Ne samo teorija, nego kao što je kolega iz Privredne komore rekao i privreda. I mislim da je privreda i Privredna komora tu nosilac. Oni jure u toj integraciji, a onda u realizaciji, kad to dođe na posao realizacije, tu malo, znači, pokazuje da postoji jedan interes, znači, postoji interes privrede, posebno, kao što je Tanja istakla, male zemlje, tu se i ne postavlja pitanje. Mi moramo da se otvorimo zbog povezivanja sa tržišta, zbog sirovina, zbog našeg izvoza na ta strana tržišta i tako dalje. I ekonomska teorija u principu kaže bilo koji oblik integracije, trgovinske, regionalne, bilateralne, multilateralne, korak ka opštoj liberalizaciji. Znači, u tom smislu, svi ovi koraci predstavljaju nešto što je pozitivno, nešto što, da kažemo, godi i privredi i našim zemljama. Naravno, po meni, kada ja to razmatram i gledam ovako, i ne samo zato što i predajem tu ekonomiku evropske integracije, mislim da je ta opredeljenost ka evropskoj integraciji u stvari strateška, da je to nešto što je najznačajnije. Mi tu želimo da postanemo člani, pa sad ne možemo odmah. I onda pokušavamo nešto, znači ova naša CEFTA 2006 je u stvari kopija CEFTA koja je postojala između tih zemalja centralne i istočne Evrope, koje su se isto pripremale. I tu mi imamo neku, znači tih 10 plus 2 plus 1, znači 13 zemalja sa istoka je primljeno u Evropsku uniju, ali na neki način one nisu bile potpuno integrisane ni dan danas, ni u zajedničko tržište, ni u ekonomsku uniju i tako dalje. I sada se tu postavlja pitanje gde je mesto Zapadnog Balkana. Znači, od svih tih integrativnih procesa, na primjer, za koje je, evo, Srbija zainteresovana, to zavisi od drugih partnera. Mi vidimo sad i da u tim evropskim integracijama nije samo da naše zemlje ne ispunjavaju standarde, nego čini mi se da i Evropska unija malo nema jasnu strategiju kako da to postigne i tako dalje. Po meni se dešavaju neke malo nelogične stvari. Sad Ukrajina i Moldavija pregovaraju i sad je tu sad sve kao divno i one, mislim, u takvom stanju i sa takvim dešavanjima oni kao uspeju da nešto pregovaraju i imaju bolje ocene od nas. Znači, i to su sve, da kažemo, to su sve neke stvari po meni. Trgovinska integracija je nešto što je jako pozitivno i to je nešto što je izgradilo Evropu i podiglo čitavu tu zapadnu Evropu i njihovu konkurentnost i od one zajednice za ugalj i čelik i ove evropske ekonomske zajednice. Ali kad se tu ulazi u neke političke stvari, onda se po meni zamagli ta nekako situacija i mislim da to treba sve uvek zadržavati i gledati u toj ravni ekonomske integracije. Naprimer, Srbija se nalazi na tom putu, mi se usklađujemo, mnogi standardi su transponovani, u izveštaju vidimo da je to visoko, tamo 90% smo preuzeli i tako dalje, tih standarda, što je pozitivno, što otvara naša vrata
našoj robi ka Evropskoj uniji i tako dalje, ali, na primjer, u nekim segmentima zaostajemo. Ja bi opet podvukao, Srbija nije članica Svetske trgovinske integracije, to je jedan od uslova onog pregovora u poglavlju 30. I sad možda neko može da kaže, pa da, ali mi imamo toliko tih bilateralnih i regionalnih sporazuma, ali VTO daje neka opšta pravila, znači neku opštu zaštitu. I mislim da ne samo što je to uslov evropskih integracija, to treba da bude i naša želja i da kažemo da budemo na neki način zaštićeni, jer imate taj set jednih pravila koja nisu vezana za koncesije, nego to su neka pravila u trgovini koje se primenjuju između, kako su pregovorili, civilizovanih zemalja. Znači, ne može neko da vrši blokadu i da zatvori granicu bez ikakvog obrazloženja i tako dalje. To u VTO nije moguće. Znači, i tu i mi imamo, da kažemo, neka posla koja možemo da radimo. Mislim da je CEFTA bila izuzetno korisna i po nekim našim analizama koje smo ja i koleginica Radmila radili, CEFTA je bila veoma značajna za razvoj ove intraregionalne trgovine, za sve njene članice. Radili smo čak jednu studiju. Ona je značajno povećala, na primjer, trgovinu između Srbije i Albanije koja nije ni postojala. A da ne kažem, sa ovim drugim, naši najznačajniji partneri jesu Bosna i Hercegovina, jeste Makedonija, jeste Crna Gora. To su nam najznačajniji. Ali i sa ovim drugim partnerima, pa čak i sa Moldavijom, koja je uvek negde tamo u zapećku, znači imala je efekta ta CEFTA. U CEFTI opet imamo političke probleme, to su blokade. Ja i Goca smo u nekoliko projekata radili gde smo upravo identifikovali te necarinske barijere, kojih je mnogo, gde u stvari nama privrednici kažu šta njima smeta. I da kažemo, najiskrenije mi je bilo poslednji projekat koji smo radili u saradnji sa GIZ-om. Mislim, poslednji, nedavni, koji smo radili. Meni privrednici kažu, ali ja imam probleme na tržištu Evropske unije izvozi. Onda ja pitam ove, pošto mi radimo barijere na Zapadnom Balkanu, da li ja da sad pišem te barijere koje oni pominju sa Evropskom unijom? Oni kažu, da, zapišite. I privrednici kažu, imam taj problem, traži se dodatni dokumenti, izjava. Da bi posle par privrednika reklo, ali ja imam privrednika srpskih koje ja intervjuišem, jer ja sam pravio intervjue za Srbiju, ali imam problem sa Srbijom. Ja onda pitam, pa da li ja sad, jer ja pišem njihove probleme prema drugim, kaže, da, zapišite. Ovaj kaže, traži se homologizacija, evo, standardizovano, ne treba homologizacija za ovo. Znači, privrednici, njih zanima, i ja gledam s kakvim žarom oni učestvuju, njih zanima stvarno da naprave neki pokušaj da se te barijere uklone. Znači, postoji iskrena želja. I znači, bez obzira što je to bilo istraživanje vezano za CEFTA-u, znači, mi smo popisali i te druge barijere, jer to su stvarno neki problemi koje ti privrednici imaju, a to su privrednici koji zapošljavaju naše građane, znači postoji neki opšti interes. Srbija se u neku ruku opredelila, mi sad imamo veliki broj sporazuma, znači Evropska unija, EFTA, pomenuli smo CEFTA-u, Euroazijska unija i taj sporazum imamo, Turska i sada ovaj najnoviji Kina, pregovaramo, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat, jel tako, Koreja. S jedne strane, mene više brine ta koordinacija. S jedne strane, i u regionalnoj integraciji mi imamo i CEFTA-u i Otvoreni Balkan, što treba da usklađujemo preko zajedničkog tržišta sa Evropskom unijom, a s druge strane mi pregovaramo i sijaset bilateralnih sporazuma. Kakav nam je kapacitet institucionalni da mi to sve iznesemo, to treba pratiti, to treba, da kažemo, ozbiljno pregovarati, raditi analize. Teorija, kad vi pogledate, na primjer, Otvoreni Balkan, on je jedna vrsta subregionalne integracije. Znači, kažemo, tri zemlje su se izdvojili i oni hoće da idu možda u dublju integraciju. Ali onda, znači, to mora da bude jasno postavljeno šta u kom pravcu, znači, da postoji institucionalna koordinacija, da postoji neki okvir. Meni se čini... Kažeš, po oceni, evo ovde u ovoj tabeli 2 ste vi to lepo uradili, ali ovako kratko samo, da li je Otvoreni Balkan danas, pošto je imao tu nameru i cilj, kako si rekao, da li je on zaista integrisaniji, recimo, u odnosu na CEFTA-u,
ili ne? Pa to je sad veliko pitanje. Ja sam ovde to pokušao da analiziram, jer vi u svakoj integraciji imate oblasti, odnosno dubinu integracije koje postižete. Ono što je najvažnije, to je uvek liberalizacija trgovine robom i uslugama. Znači, to Otvoreni Balkan ne dodiruje. Znači, to je još uvek u CEFTA-i. Znači, osnovni sporazumi o smanjivanju carinskih stopa u trgovini robom i uslugama su u CEFTA-i. Otvoreni Balkan... U tom delu ne... Da, ostale... Da. Ali se primenjuje kroz CEFTA-u. Nema on poseban svoj mehanizam. On želi da vrši neku nadogradnju u tim nekim drugim oblastima. Jedno što ja mislim da je izuzetno bitno i zašto je Tanja ovde, to je to olakšavanje trgovine. I CEFTA, znači, ima poseban protokol kojim olakšava tu trgovinu. Mi nismo članica VTO i Crna Gora, na primjer, ima potpisan sporazum globalni o olakšavanju trgovine. Mi to radimo preko CEFTA, ali ti neki instrumenti su opet izdvojeni u Otvoreni Balkan. Znači, priznavanje otvorenih, onih ovlašćenih privrednih subjekata, lakši i olakšan prevoz preko granice. Znači, to je sve u Otvorenom Balkanu i mislim da je Irena pomenula, ja sam sad skoro išao u Makedoniju i sad vi kad dođete na granicu, gledam, na primjer, teretni terminal za kamione, imate sve kamioni, piše Otvoreni Balkan, piše Green Lines, ovo što je vezano za CEFTA-u, i sad tu je kao prioritetni prelaz. Poslednji put kad sam bio, taj prelaz je zatvoren. Znači, svi kamioni čekaju u ovom redu i čak je turski kamion pokušao tu da prođe pa su ga vraćali. Znači, jedno je i ono što mi potpišemo, a drugo je ono što se primenjuje. Upravo, možda to je najbolje pitanje za gospođu Dinkić da nam kaže iz njenog iskustva višegodišnjeg, višedecenijskog na ovom području. Dakle, jedno je pitanje normi, šta se potpiše na nekom najvišem nivou i tako dalje, a sasvim je drugo pitanje onoga što zovemo realnost, a to je implementacija i primjena. Kako je tu stanje? Pa, evo ja onako kao neko koji je u administraciji dugo i često posmatrate, ponekad političari imaju neke vizije i želje koje možda prevazilaze kapacitete institucija koje to mogu da iznesu. Mislim, kao što je Peđa isto ovo spomenuo, vi imate, ja ću samo jedan jednostavan primer navesti prosto da biste razumeli. Ako je deo olakšanja trgovine da mi priznajemo jedni drugima sertifikate, to znači da svaka zemlja mora da ima laboratorije, institucije koje će to da praktično dokažu da je ova voda ispravna. I da svi budemo na nekom tom sličnom nivou dokazivanja i poverenja u laboratorije koje su akreditovane. I to je, znači, jedna stvar gde vi morate, kako bih objasnila, da bi se nešto međusobno priznavalo, moraju da postoje isti standardi, isti propisi. To mi imamo i sa Evropskom unijom. Naprimer, često privrednici navode da je nešto necarinska barijera što je deo SPS-a i TBT-a, znači sanitarnih i fitosanitarnih mera ili tehničkih propisa koji nisu barijera, koji su obaveza. Da bi mi jeli i trgovali zdravom hranom, bezbednom i ne znam, da se ne bi radioaktivni materijal prevozio tek tako i tako dalje. Znači, to nisu barijere. To je nešto što je deo normalne trgovine. Tako da u tim situacijama mi to moramo nekako da odvojimo i onda često, ja sam se nekad znala, ja se šalim sa kolegama iz veterine ili fito, ja kažem, ja vas ne razumem. Šta je sada problem? Ali to su sve oblasti koje su prava nauka isto. Od tih ispitivanja i svega, mislim, to nije samo idemo mi i sad trgujemo tom robom. Tako da to ne samo kod nas, u svim zemljama, znači regiona, postoji dobra volja, postoji, ali od volje do izgradnje institucija, do kapaciteta administrativnih, zašto nas Evropska unija toliko ima tih projekata koji se odnose na jačanje administrativnih kapaciteta, na to da se kupi laboratorija, da proradi nacionalna referentna laboratorija. Znači, to je, da bi se implementiralo, neophodni su različiti preduslovi.
Dobro, da pitam profesorku... Ovaj drugi mogu da bude samo replike. Da vas pitamo ovako, kako vi gledate sada na činjenicu da imamo više tih nekih paralelnih institucionalnih okvira za saradnju unutar regiona, a čini mi se i na putu pristupanja Evropskoj uniji? Da li su jedan drugom barijera ili tim zemljama ograničenje? Drugim rečima, da li sad Otvoreni Balkan pod nekim okolnostima smeta, po vašem mišljenju, ili je nešto što upotpunjuje celu scenu? Pa dobro, evo da probam to da strukturiram. U toj tabeli je poređenje između CEFTA i Otvorenog Balkana i tu mi negdje fali kolona sporazumi o mobilnosti Berlinskog procesa koji onda obuhvataju mobilnost rada, recimo. Znači, imamo 3 sporazuma koja su inkluzivna. Ako ćemo da govorimo o povratku povjerenja i, da kažem, malo ublažavanju ovih političkih tenzija zbog nepovjerenja, onda mislim da je mnogo bezbolnije da se držimo tih sporazuma koji je potpisalo 6 premijera iz partnerskih ovih, da kažem, naših strana. Jer tu je Evropska unija, tu su evropski standardi, tu onda imamo nekoga ko nas ipak posmatra u svom tom našem dijalogu, pomaže nam da ne zastranimo i da idemo u ekonomsku integraciju. Tako da bi ja tu rekla da u ovoj nekoj sad konstelaciji snaga ta analiza je, da kažem, možda malo zakasnila, u smislu da je prosto na evropskom kursu integracija preolagnuo ponovo ovih 10 godina berlinskog procesa. I Evropska unija će uložiti novac i ovaj plan rasta i na tom fonu da se tu negdje sakupimo. Jer ja mislim da je glavni deficit Otvorenog Balkana to što je ostao da je samo 3, da nije 6. A glavna njegova prednost je to što je probudio berlinski proces i što je podstakao i region tom inicijativom odozdo da Evropska unija malo više posmatra region i da nam pomogne da razgovaramo. Ako ćemo o tome o CEFTA-i, CEFTA je prevazišla svoju misiju. Ona prosto predugo traje, ona se iscrpla, jer ona je i blokirana zbog toga što je u produženju integracionog procesa i ovog otvorenog dijaloga koji je veliki problem za sve, jednostavno više nema tako snažne mehanizme. Sad smo, ako hoćemo to da pojednostavimo, zašto je CEFTA blokirana? Skupe se ljudi iz resornih ministarstava na tehničkom nivou, pripreme platforme i dogovore neke sljedeće nivoje liberalizacije, ali dođemo do potpisa i onda tu ne može. Ko potpisuje? Znači, da li može da se napravi aneks CEFTA da potpiše neko drugi umjesto jednog partnera, pa da se oni privole carstvu, ili ono što oni predlažu da svi izađemo pa da se napravi South East Free Trade Agreement, pa da tamo budu 6 signatories, pa da to bude nešto. Sad, zbog toga što smo tu tako u CEFTA zapeli, CEFTA je ostala instrument za pripremu tehničkih podloga za sporazume i okvir međunarodnog javnog prava kao međunarodni ugovor za liberalizaciju trgovine. A ako ćemo da govorimo o regionalnoj integraciji, sve su zemlje za, ali nisu sve zemlje jednako konkurentne. Znate, u berlinskom procesu vi se nadate članstvu i čekate strukturne fondove za rast konkurentnosti. A u Otvorenom Balkanu nema perspektive članstva u tom smislu i nema nikakve pomoći, znate. I vi sad tražite od Evropske unije da ona da više novca za rast lokalne konkurentnosti. Evo na primjeru 2020. godine sam radila trgovinske bilanse. Srbija je najkonkurentnija. Ima najbolje ekonomske interese koji su već afirmisani i bez Otvorenog Balkana i oni su, da kažem, jako ekonomski dobri. Crna Gora tu najgore prolazi, zato što mi imamo najmanje konkurentnosti u robnoj trgovini. Prosto smo i najmanji i mi sve uvozimo. Mi jako malu proizvodnju imamo i mi to popravljamo sa uslugama. I kada popravimo sa uslugama, onda taj naš trgovinski deficit spustimo sa pola BDP-a na 25%. A pošto investicije privlačimo samo 10%, znači mi imamo odliv novca iz ekonomskih tokova u razlici između 2 osnovna trenda. Ako dodamo i nivo zaduženosti, mi imamo problem sa tim. I mi onda pokušavamo tu našu privredu malo da zaštitimo dok se ne bi do tih fondova doveli. Šta to znači? U konkretnom primjeru, posle ovih graničnog prelaza Tabanovca, je li tako, drugi najfrekventniji granični prelaz u regionu je do Brakovo, jer tu iz Srbije roba ide i za Crnu Goru i dobrim delom za Albaniju. I sada,
Na Dobrakovu se kakva takva neka kontrola i pokušaj očuvanja evropskih standarda vrši. Još je Svjetska banka 2016. godine rekla da je prosječno vrijeme čekanja kamiona 2 sata. To tako nije strašno. Ograničenje ključno je fizička infrastruktura, a ne nečija volja da namjerno zaustavi kamione. Ali, ako iz Srbije, vrlo konkurentne, sa evropskim brendovima ili iz ne znam koje druge zemlje regiona, da ne sada ističem samo jednu, uđe u Crnu Goru 10 kamiona, ima nekoga malog prostora da tih naših 5 mljekara koji zapošljavaju lokalno stanovništvo rade i plasiraju na domaćem tržištu. Mi uopšte nemamo ambicije da idemo na region, znate. Ali, ako umjesto 10 kamiona uđe 50 kamiona, ovi 5 mljekara će da se zatvore. Naši ljudi će da ostanu bez posla. Nema strukturnih fondova. Znači, konkurencija kroz trgovinu bez granica je jako liberalizovana. I ona ne daje prostor da se država malo brine i o svom biznisu u smislu da je pomogne dok se ne dočepa nekih podrški za konkurentnost koje daje Evropska unija. Zato mi imamo malo rezervu, zato postoji to neko nepovjerenje, jer mi sad već imamo ogroman trgovinski deficit. Mi sa dodatnom liberalizacijom ništa ne dobijamo, znate, a dosta toga rizikujemo. I sad se postavlja pitanje da li Crna Gora može, ako mi imamo 15 fitosanitarnih inspektora u cijeloj zemlji, znate, oni ne mogu da funkcionišu na graničnim prelazima 7/24. Ne mogu. On njih prosto fizički nema dovoljno. Da li naša administracija zbog interesa regionalne liberalizacije treba da zaposli još 30 fitosanitarnih inspektora? Pa ja mislim da je to opet nam opisom dodatni trošak. Znači, mora se procijeniti i mjera mogućih i drugih igrača. A evo u kontu toga samo da vam još jedan detalj kažem. I von der Leyen kad je dolazila govorila je o tome da će region od dodatne liberalizacije da dobije 20% veći BDP za mali broj godina, pozivajući se na ovu istraživanje Svjetske banke. To je isto brend, naravno 3 istraživača, istraživanje naručeno za berlinski proces u junu 23. godine. Da bi dokazali efekte regionalne integracije, nepristrasno, ekonometrijski, oni su region od 6 podijelili u subregione. I sad ja razmišljam da su to uradili vjerojatno principijelno, s obzirom da gledaju mobilnost rada, izrađenost infrastrukture i trgovinske tokove. I sad pogledam tu njihovu regionalizaciju, naš region su podijelili u 54 regiona. Da vidim, reko, da li je proporcionalno, pošto se posle toga primjenjuje model sa indikatorima. Srbija ima Beograd, Vojvodinu i užu Srbiju. Bosna ima Federaciju, Srpsku i Brčko. I sad, da ne ulazim dalje, uglavnom, ko ima najviše regiona, šta mislite? Crna Gora, od 620.000. Mi imamo 21 opštinu, to istraživači Svjetske banke posmatraju kao subregion Zapadnog Balkana. Znači, po njima, Andrijevica i Beograd su 2 subregiona Zapadnog Balkana i efekti trgovinske liberalizacije, izgrađenosti infrastrukture i mobilnosti radne snage su isti. Pa naravno da će takva analiza, koja je u startu pristrasna, pokazati da su efekti liberalizacije dodatno veoma dobri. Ja zaista se spremam sa mojim skromnim znanjem iz ove oblasti da im pošaljem jedno pismo, da im se zahvalim na ovakvoj objektivnosti. Hoću da kažem da nije svako istraživanje sveto pismo i ako je Svjetska banka brend, ne znači da je svako njeno istraživanje objektivno. I Evropska unija će dati ovih 6 milijardi samo pod uslovom da mi sprovodimo ovaj Common Regional Market. Znači, mi ne možemo da ga izbjegnemo. Mi moramo da se otvorimo. Ali morate da razumijete zašto postoji neka rezerva kod manjih zemalja koje su manje konkurentne i koje možda u posljednje vrijeme imaju i osjećaj asimilacije. Tako da, zato postoje te rezerve. Molim? Mislim, to je završena tema. Oni uvek mogu za određene proizvode da uvedu bilateralni safeguard i, mislim, ali sad da se vraća unazad, to je liberalizacija. Ja sam za napred i jesam za integraciju, ali da se ostane na nivou toga da svih 6 idu ili 5 u Evropsku uniju. U svakom slučaju da nekako Crna Gora sačuva svoj identitet u svemu tome. Eto, to je jedino što imam rezervu. Zaštita može da se postigne na drugi način. Na primer, u Crnoj Gori te mlekare uglavnom rade na severu. Ja evo moram da istaknem da je jedan od najboljih... Ne rade, imaju u centralnom delu. Ali, na primjer, ima tamo Nikšić, ne znam šta je Bijelopolje i tako. Tamo se, na primjer, pravi jedan od najboljih sireva. Ne u regionu, nego... Znači, mora da se ide na onaj način kako to radi Evropska unija. Zaštićeno geografsko poreklo, dodata vrednost i ti onda taj proizvod i možeš više da naplatiš, jer to nije onda ona surova konkurentnost sir prema siru, nego to je sir koji stvarno ima
I razumete, ako to nastaje na takvom jednom prostoru gde je čisto, gde je nezagađeno, gde se tradicionalnim metodama radi, znači onda to može da se zaštiti maltene kao intelektualna svojina, da bude proizvod intelektualne svojine. Radi se, naravno. A, razumete, ja gledam, na primjer, jer nama Evropska unija preko ovoga nametnula zaštitu svojih i mi više ne možemo ništa da zovemo feta ovde. Ovo što je bila somborska, ono, to se izbrisalo, jer feta je samo sir koji se proizvodi u Grčkoj. Znači, i mi moramo da imamo tako neke svoje brendove koji su stvarno dobri, koji su izuzetni i u Srbiji, u Crnoj Gori i u drugim zemljama, koje možemo da zaštitimo i da zahtevamo više novca za takve brendove. I to je po meni, niti je barijera, niti je neki protekcionizam, ali to je, da kažemo, vrednovanje nečeg što je stvarno vredno, ukusno. Ja, na primjer, kad odem, meni se čini da je u Makedoniji najukusnije povrće, znači da tu ima neke vrednosti. Ali jeste barijera. Jel mogu da se Naravno, nadovežem? Hvala. Mislim da smo sad ušli u srž ove naše debate. Jer u stvari politika je samo drugo ime ekonomije, kako su rekli još antički filozofi. I to je ono što mi je izmaklo kad sam počela pričati. U stvari nisam dovršila dijalog i baš je dobro što je to tako. Jer još kad je krenula CEFTA, kad su bila istraživanja kakve su naše privrede i šta one proizvode, ispalo je da naša proizvodstva nisu kompatibilna, nego su konkurentska, konkuriraju jedni drugima, jer proizvodnja nije visoko sofisticirana, nego je recimo na nekom srednjem, da ne kažem čak i u nekim slučajevima veoma niskom nivou. I onda vi tu nemate prostora, čak i kapacitet naših tržišta je jako ograničen za taj tip proizvodnje. Sad se mi svi šlepamo nove razvijene zemlje u zapadnoj Evropi i još smo i surovinski zavisni. Jer jedne surovine izvozimo, a ispada da druge surovine izvozimo. I možda su Hrvatska i Srbija tu bili ovako kao bolji nego mi ostali, što se i vidi i u regionalnoj suradnji, ali tako zbog toga nastaju te i vidljive i nevidljive barijere. I isto ovi fitosanitarni i veterinarni sertifikati jesu barijera, oni su neophodni i o tome i Svetska trgovinska organizacija kaže da, mi ih ne možemo ukinuti, ali u okviru novog GATT-a oni imaju posebni sporazum za fitosanitarne i veterinarne barijere kako se ne bi zloupotrebljavali. A kod nas čini mi se da se zloupotrebljavaju i tako postaju barijera. I to su stari trikovi u trgovini. Kako vi sad da se spasite? Ali ovo što je profesorka Gordana sad pričala, mi se moramo zaštititi sad. Zamislite, ako se mi štitimo ovde u CEFTA-i, šta će sa nama biti ako uđemo u Evropskoj uniji? Pa mi smo gotovi onda. Izbriset će nas. Znači, ne možemo tako. Nego mi moramo pregovarati u regionu kako da se mi zaštitimo kao region i da pomognemo jedni drugima, da se izborimo sa još većoj konkurenciji koja će neminovno doći. Samo još jednu reč. Tu sad ove inostrane investicije. Inostrani investitori odavno kažu nemamo mi interes da dolazimo u Makedoniju, u Crnoj Gori, u Bosni. To su jako mala tržišta. Mi bi voljeli da uđemo da jedna investicija pokrije sav region. Za to treba region da bude otvoren, da nema ovih veštačkih barijera. Sad, isto to je pitanje. Kako će se zemlje dogovoriti, kako će podeliti... Nisu veštačke barijere. Sad ste rekli da su to VTO standardi. Jesu, ali može, ako ih zloupotrebljavate, onda su veštačke. Ako ne poštujete pravila... A kako vi ocenjujete, recimo, upravo to, da bi to funkcionisalo, potreban je ipak jedan veliki stepen poverenja između partnera? Da. Čini mi se da je gospođa Dinkić nešto rekla na to. Moraju svi da budu na istom standardu. Da, znači, to je problem što nismo mi tu kao region. Nedostaje politička volja. Mi samo deklarativno kažemo da želimo, ali izgleda da u stvari ne želimo. Ali politička volja postoji ako se oni dogovore i promovišu i potpisuju dokumente i deklaracije, ona postoji. Ali šta onda fali? Da li je to samo deklarativna politička volja? Ili, ne znam, Bojane, možda to na operativnom nivou nešto zbog nekih drugih ograničenja koje možda mi ne vidimo, ne može da zaživi.
Ali meni sa strane ovako gledano deluje da postoji politička volja. Da li ona samo deklarativna? Da, izvinite, evo ja sam... Na primjer, baš kad je u pitanju Otvoreni Balkan, Srbija je pomerila sa granice kontrolu upravo te određene vrste robe koja potpada pod te sanitarne i fitosanitarne, da se na granici ne bi pravilo čekanje i zadržavanje. Znači, tu su neke stvari urađene i to ne može da se ospori. Koliko ste to pomerili od granice? Koliko kilometara od granice? Negde kod Vranja, tamo. Par kilometara. Pa dobro, ali je sama kao granica da ne stoje tamo. Onda siđu tamo pa čekaju tamo. Jeste, to su sve naravno greške i pokušaji, ali se pokušavaju, jer roba ima svoj put i tu ne možete vi mnogo da budete kreativni od onoga što je već svet izmislio. I mi ili nešto priznajemo nečije sertifikate ili ih ne priznajemo. Tu ne može da bude ništa na pola. Ali ono što je celom regionu mnogo veći problem je zadržavanje na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Jer između nas je to možda po sat vremena ili 2, ali sa Evropskom unijom je to po 10 i više sati. To je izazov nama za ceo region, a to ide sva roba iz Makedonije. Je li zaista ovako? Ja znam da naša lubenica kad čekaju 13 sati i više sati na granici. Znači, nije to baš ovako. I baš ovi sertifikati... Ne, nije baš ovako. I naši se privrednici jako žale. Možda Bojan nešto hoće da dođe. Ja bih onda volila da čujem pa zato sam i pitala. Da li smo inspirisali nekog iz publike, odnosno naših slušalaca. Publika, inače mi ćemo da povećamo još. Mislim da je pravo vreme da eventualno neko možda... Ako mogu samo kratko, u 2 rečenice, pošto gospođa Đurđević nekoliko puta je pominjala geopolitički izveštaj i zaista u tom smislu je ceo taj, da kažemo, kontekst koji sve to određuje. Postoji neki strah među našim, da kažemo, regionalnim vladama, koji ne možemo da tvrdimo da je potpuno iracionalan. A to je otprilike da postoji taj strah da će u jednom smislu ta ekonomska integracija u jednom momentu prerasti u neku vrstu političke integracije. Ali pazite, nije to samo problem, da kažemo, nas. Čak se i u okviru Evropske unije zemlje plaše toga. Pa sad, na primjer, kad Nemačka kaže 100 milijardi u vojni budžet, onda Francuska kaže koliko ćemo mi i tako dalje. Bez obzira što se oni ne graniče tamo sa istočnom Evropom i tako dalje. A ono što smo mi htjeli da razumemo, u čemu je razlika između CEFTA ne CEFTA, između Otvorenog Balkana i regionalnog tržišta, Berlinski proces, pa opet je politika. Vi se sjećate možda da je tamo negde 2015. čak i one pre 2 administracije u Vašingtonu, bili su neki šumovi na relaciji između Vašingtona i Berlina u pogledu nekog špioniranja. Posle kad je došao Trump, onda je bilo to još više. I onda je taj, da kažemo, berlinski proces upravo tako i pokrenut tamo neke 2016. godine, ukoliko se ja ne varam. 14. izvinjavam se. Dakle, to je bila ona prethodna administracija. A onda se dešava nešto što dolazi praktično sponzorisano u tom nekom, da kažemo, političkom smislu iz Amerike, Otvoreni Balkan, koji je zaista trebalo da ubrza, kako smo ga bar mi shvatali, da ubrza te regionalne integracije i da jednostavno sve zemlje kasnije budu u to uključene. Neki su govorili ne, to je jednostavno da otople odnosi u tom, jer su smatrali da je najveća kočnica za formiranje te regionalne integracije srpsko-albanski odnosi. Međutim, sa druge strane, kad se sjetimo, na primjer, negdje tamo, čini mi se, leta 2021. godine, mi smo imali jedan summit u Beogradu ili u Novom Sadu, ne mogu sad tačno da budem siguran, možete to lako provjeriti, gdje su svi predstavnici regiona Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, bili prisutni na toj konferenciji Otvorenog Balkana i rekli kako to apsolutno jeste, da kažemo, put ka bržoj ekonomskoj integraciji, gdje su čak bili predstavnici Mađarske i Turske koji su smatrali u tome da je to velika prilika i za njihove investicije, da se tu pojača imajući u vidu jedan integrisani region. I onda dođemo u situaciju... Jun 22. Bilo je baš u Srbiji, mislim da je bio kao zove sastanak. Da li je bio jun 21. ili 22. lako što može provjeriti. Ali činjenica da je to u tom momentu delovalo kao zaista nešto što će da nadvlada berlinski proces, a i jedan i drugi guraju region u istom smjeru. Međutim, onda se desilo posle toga jedan hladan tuš koji smo dobili, znači pomenuli smo subregionalnu, da kažemo, inicijativu, 3 privrede u odnosu na 6, a sada imamo izgleda 2. Iz prostog razloga što je jedan glavnih zvaničnika u okviru Albanije rekao da je on ispunio svoju misiju.
Ne može biti ispunjena misija ukoliko nije praktično postignuto ni 10% onoga što je bilo predviđeno onim prvim sporazumom koji je bio, ako se ne varam, u Novom Sadu 19. Pa je onda sljedeći bio baš u Tirani. Tako da generalno to je jedna politika koja jednostavno sprečava ekonomiju da ide brže, a opet sa druge strane ono što je činjenica kada govorimo o CEFTA-i i razlici u odnosu na otvoreni Balkan, odnosno tu regionalnu ekonomsku integraciju, mi smo to sami sebi objašnjavali kad smo u početku bili zbunjeni, pa šta je onda CEFTA ako ćemo s ovim? Mi smo onda razumeli to da bi to možda moglo da se poveže s onim primjerom. Postoji jedan sporazum koji se zvao Opšti sporazum o trgovini i carinama, GATT, koji je u jednom momentu postao deo Svjetske trgovinske organizacije. I dalje postoji. Tako je. U trgovini Ujedinjene nacije. Otprilike što su Ujedinjene nacije na političkom nivou Svetska trgovinska organizacija, a prethodno GATT je za trgovinu. Da, hoću sam da kažem da je GATT postao deo u okviru strukture VTO-a. Isto smo mi smatrali... Da? Pa iz GATT-a je nastao STO. Isto smo mi smatrali da će iz CEFTA-e nastati regionalno integrisani Zapadni Balkan. Ali nekako tu postoje određene... CEFTA EU članstvo je trebalo, davno smo se tome nadali. Ja mislim da je CEFTA nastala malo kao ideja koja je došla od Evropske unije. I to nije neka ideja koja je, da kažemo, autohtona, nego su oni rekli, ajde da vidimo kakva je jedan od uslovljavanja Evropske unije bila razvoj te regionalne saradnje još odavno. I onda smo mi rekli, ajde kao da vidimo kako ćete vi to. I uvek su te stimulansi i finansiranje išlo od Evropske unije i tu smo mi čekali i sad stigo je recept, to je to regionalno tržište. Međutim, i ono ima malo, kako da kažem, nedorečenosti i ne može da se shvati. Jer vi kad kažete zajedničko tržište, to podrazumeva carinsku uniju, pa onda da idemo čak i na zajedničko tržište. Ali šta se onda dešava sa našom evropskom integracijom? Evo, na primjer, Crna Gora tu uvek ističe, pa to nas može da koči od evropske... Jer ako se ja integrišem više od zone slobodne trgovine, ja gubim autonomiju u trgovinskim odnosima. Ja onda moram da poštujem tu zajedničku. A koju zajedničku? Tu CEFTA-inu ili danas sutra evropsku? Znači, tu i Evropa mora da da signal. Da li će se ta CEFTA zajedno prisajediniti, da li će biti priključena, jer u tom smislu mogu da konfrontiraju te integracije. Evo, Evropa je upravo sad u ovom poslednjem predlogu iznela da niko nikog ne može da blokira kada je u pitanju pristupanje jedinstvenom tržištu, to parcijalno. Znači, preduslov su regionalne integracije, ali možete samo sebe da blokirate, druge ne možete. I to je ono što je profesor Đurović rekla, da je možda taj berlinski proces, otvoreni Balkan bio pozitivan, što je pogurao berlinski proces i ovu priču na neki način napravio da niko sad više nikog tu ne može da blokira. Kao samo sebe možete blokirati, druge ne možete. Ali ko će to da procenjuje, ko je odgovoran? Znači, sad samo stare članice Evropske unije mogu da blokiraju, a mi ovde ne možemo da blokiramo. Zato su nam stavili ovu agendu 23, da li imamo nekoga od naših slušalaca da je možda inspirisan ovom diskusijom ili nečim što je čuo da možda postavi neko pitanje? Profesor Radovan Kovačević. Hvala lepo. Diskusija i pripremljeni materijali ostavljaju puno prostora za dosta pitanja. Ja ću imati samo 2-3 praktična pitanja. Ako je otvoreni Balkan jedan novi iskorak ka produbljenijoj regionalizaciji, subregionalizaciji, kako je god nazovemo u regionu, za sertifikate, da li postoji priznavanje sertifikata koji se izdaju u drugim državama? Ako se sertifikat izdaje u Makedoniji, jer ga mi prihvatamo ili imamo laboratoriju koja će da proverava taj sertifikat. Gubimo efikasnost ako imamo laboratorije, a rizikujemo da primimo robu koja će biti ovakvog ili onakvog kvaliteta ako to ne proveravamo. Prosto kakva je ideja o otvorenom Balkanu? Drugo, profesionalno kretanje, diplome. Dolazi lekar iz Albanije i dobija posao, pošto u unutrašnjosti Srbije nema dovoljno lekara. Jel priznajemo odmah diplomu ili kontrolišemo kako je znanje tog lekara? To su neka praktična pitanja koja bi otvoreni Balkan trebao da stavi na raspravu, da se vidi koje su to institucije koje će se baviti tim stvarima, jer je to rešeno. Znači, ako postoji sloboda kretanja, robe, usluga, ljudi, kapitala, onda se priznaje sve ono što se izdaje kao dokument u drugim državama. Prosto kako vi gledate na to? Hvala.
Evo, mogu ja da krenem, pošto mi imamo iskustvo, mi smo radili prepreke u trgovini vinom. I sad tu ima nekoliko slojeva. Ja vama mogu da priznam sertifikat, ali ako je taj sertifikat, na primjer, izdat po evropskim standardima, koje ispituju, na primjer, kvalitet vina i šta se traži, ali ako ga izda laboratorija koja nije sertifikovana po ISO standardima kvaliteta laboratorije, onda on ne može da se izjednači. Znači, to nije samo pitanje samog sertifikata, nego i laboratorije koje ga izdaje i to nisu samo evropski standardi ili standardi koje oni dogovore, tu ima i međunarodnih standarda. Organoleptika laboratorije u Srbiji su 7 indikatora, u Crnoj Gori su 6 indikatora i zato se radi ponovna laboratorijska analiza izvoza vina iz Crne Gore u Srbiju zbog tog jednog indikatora. U Albaniji nije bila ona laboratorija za vino. Albanija ima samo jednu privatnu laboratoriju, nema uopšte državnih laboratorija. I koja nije bila sertifikovana po ISO standardima o kvalitetu laboratorija. Čak i u Crnoj Gori, onaj institut za enološka istraživanja, on nije imao sertifikaciju, ali samo nisu hteli da plate. Oni imaju kvalitet i to sve. Jeste, i to koštalo negdje 10.000 eura i nisu to uradili. Ali opet ovo u spoljnoj trgovini jeste trgovinska barijera. I kako su to rešili u Evropskoj uniji? Oni su se isto ovako godinama, decenijama svađali. Koji standard da prihvate? Da li trebaju da imaju jedan standard kao EU standard ili šta će da bude? I onda su shvatili da nije moguće postaviti tako visoke EU standarde, nego su na kraju rekli sve što je prihvaćeno da je dobro za potrošače u jednoj članici, može slobodno da pređe u bilo koju drugu članicu, jer ako nije otrovno ili opasno za članice jedne zemlje, ne može, za stanovništvo jedne zemlje ne može da bude otrovno i opasno za stanovništvo u druge zemlje. I to su tako rešili. I možda i mi to treba tako da rešimo, ali zato ja kažem, mi to ne želimo. I zato sam i rekla, kod nas zaista ne postoji politička volja. Samo jedno pitanje, koleginice. Kako vi prepoznajete regionalni interes? Vi ste ga sada detektovali, kao da on prevazilazi interes svake države pojedinačno. Koji je za nas 6 ovakvi kakvi smo? Šta je to regionalni interes? Ili imamo mi iste političke pozicije? Eto, to je ono što sam i htela reći. Kako biste ga definisali? To je i ono što sam htela reći. Ne postoje mehanizmi kako se mi možemo dogovoriti, šta mi želimo na nivou regiona i kako ćemo mi to sve rasporediti između nas, tako da niko ne bude ugrožen, a da iscrpimo ono što je najbolje u našoj zemlji, pa da bude dobro i za region. I tu nama fali ozbiljna strategija, jer mi nemamo drugu alternativu. Evo, Srbija dobro radi, oni pokušavaju da nađu neki drugi izlaz. I sad svi ovi bilateralni sporazumi, stvarno čestitam. Ali kod nas je sve EU. Ako sutra ne bude EU, šta ćemo mi? Kako ćemo mi živjeti? Zar nije neka varijanta bolje da se mi nekako među sobom dogovorimo kako možemo sebi pomoći? Problem je u tom nekako. Pa dobro, prvo nekim malim stvarima. Da, moramo sami. Sonja Avlijaš sa ekonomskog fakulteta. Samo možda da odgovorim na ovo pitanje za radnu snagu. Aha, da, za lekare, da. Što je profesor pitao, izvinjam se koleginici. Dakle, šta je suština? Bio je potrebno da se uvede određeni ID, odnosno identifikacioni dokument za sve te radnike koji bi htjeli da idu po regionu, tako je, i da to bude u okviru njihovih ministarstva unutrašnjih poslova, da se izdaje taj dokument i da posle naše... Da se povežu te baze. Tako je. I to je trebalo da se pusti tokom juna meseca ove godine. Govorilo da se to testira i tako dalje. I da kada to proradi taj sistem, onda će jednostavno čovjek iz Albanije moći da jednostavno kao da je građanin Srbije moći da konkuriše za posao u nekoj ambulanti, bolnici i tako dalje, gde će onda proveravati kao i za obične naše građane da li imaju određena iskustva. CEFTA, onaj protokol uslugama i to je definisano. Međutim, to nikad nije zaživelo. Da li je zbog toga što je tehnički problem, ne verujem. Dakle, postoji nešto šire što jednostavno sputava dalju integraciju u pogledu tog tržišta rada. Evo ja samo još da odgovorim za pitanje vezano za sertifikate. Znači, mi u okviru Otvorenog Balkana sa Makedonijom imamo međusobno priznavanje sertifikata, ali svaki taj sporazum uvek zadržava pravo da se i ukoliko inspektor proceni da postoji neka sumnja, on uvek može dodatno da pregleda.
Znači, postoji ipak dosta ograničenja. Ali ja mislim, ako izvinite, mogu da kažem samo za doktore, ja mislim da već mi imamo prakse da rade nam po domovima zdravlja i doktori koji čak ni ne znaju naše jezike, zbog deficita radne snage, mislim da je to slučaj i u Srbiji čak. Kod nas su to uglavnom vozači autobusa. Sonja, Ali ne iz regiona. Onaj klip čuveni, jel? Hvala. Sonja, izvoli. Hvala. Ja bih samo da se, mnogo zanimljiva diskusija, samo da se nadovežem na ovu prethodnu poentu koju su koleginice iz Crne Gore i iz Severne Makedonije pomenule. Znači, ja kad razmišljam o CEFTA, meni je automatska asocijacija kao put progresa ka evropskim integracijama. Kad razmišljam o otvorenom Balkanu, to tako nekako baš i nije jasno. Da li sad to nekako nešto što čini integraciju regiona koji onda može kao samostalan region da se možda okrene ka EU, a možda u neke druge, da kažem, geostrateškom pravcu. I sad me zanima da li ja sad to nekako pogrešno doživljavam kao da razlikujem te dve vrste geopolitičkih implikacija, te dve inicijative, ili sam prosto nekako zbunjena jer imam utisak da se kao namerno oko otvorenog Balkana ne postoji jasnoća u geopolitičkom smislu. Pa me sad zanima kako je vaše viđenje oko toga. Ja ne bi širila, ali bi mogla jako dugo da pričam, ali bi samo rekla da nadam se da Otvoreni Balkan je ipak apsolviran, da idemo inkluzivno na berlinski proces i da tu negdje ja stavim stvarno tačku. I ovako se dosta dijelimo i teško razumijemo. Jedno naučena lekcija svima nama. Ajde, evo imamo ovaj free roaming u regionu, ajde sad ćemo nešto da snižavamo telefone i s Evropskom unijom. Evo ova 3 osnovna sporazuma, pa ajmo dalje i da vidimo gdje ćemo sad do 2030, ova nova jedrilica evropska, gdje će nas odvesti. Ja se također slažem jer mislim da je CEFTA bolje uređena nego ovaj Otvoreni Balkan. Iako kako se i CEFTA menjala i sve te inicijative, kako su dolazile jedna sa drugom, nije baš uvek bilo najjasnije šta se želi postići. A opet ovo sa diplomama, i to mi nije jasno da li će se prihvatati diplome sa privatnih univerziteta ili kako. Samo na državne. Da, to je već, to je bolje. Ali mislim da ipak CEFTA daje veći, bolji okvir i veće mogućnosti. Mogu ja samo isto da dodam na isto pitanje. Mislim, ne morate da brinete kad je Otvoreni Balkan u pitanju, pošto ako je geopolitički neki aspekt toga, praktično Amerika je podržala taj projekat. I Rusija. I Lavrov je rekao da je Open Balkan baš dobra stvar. Pa, ali nisam to čula. Nisam čula. Jeste. Dobro je da su se oko nečeg složili. I to znači, pa makar to, tako da nema tu tih nekih briga, mislim da je sve to usmereno ka evropskim integracijama, a ne nekim drugim. Da, imamo još nekoga, ja ne vidim. Evo, iza televizora, da. Dobar dan, hvala vam na organizaciji ovako događaja. Mislim, jako bitno da pričam o ovim temama. Ja sam Mihajlo Gajić iz Libeka. Jedna informacija i vezano za tu studiju Svetske banke o tih 20% rasta GDP-a privrede ukoliko dođe do regionalnog ekonomskog tržišta. Ima još jedna studija koja je isto izdata ove godine od strane Svetske banke koja kaže da bi to bilo samo do 3%, a 7% ukoliko region bude ušao u Evropsku uniju. 73 po evru GDP rast za 20 godina da nam poraste BDP. To, da. Oni su zapravo dali samo koliko bi uticalo u jednom trenutku, da li bi uticalo dugoročni nivo rasta zapravo, pa da to ima neke više jače I još jedna ekskluziva. Oni su posmatrali samo mobilnost rada na Balkanu, kao da smo mi na Marsu. Tako je, da. A nisu gledali da idu na drugu stranu ljudi. Da. Ova studija je baš nedavno izdata, čini mi se, da je postala javna pre 2 meseca, tako ne znam koliko je uopšte zapažena nešto bila o javnosti, jer nije rađena za berlinski proces, nego je samo deo istraživanja onog odeljenja u Beču. Mi smo radili jedno istraživanje isto koliko bi to uticalo regionalno tržište na privlačenje stranih investicija, jer to je ono što političari vole da čuju. Evo, recimo, i u Makedoniji pitanje privlačenja stranih investicija kao u Srbiji važno političko pitanje, što bi rekli, donosi radna mesta, to je super u izbornoj kampanji, glasači to vole. I zaista ukidanje granica bi dovelo do nekog malog, statistički značajnog povećanja od samo 7%
stoka FDI u regionu, tako da nije preterano značajno, ali sigurno bi koristilo. Moje pitanje je da smo se mi ovde dosta bazirali zapravo na trgovinskim tokovima, dakle o olakšavanju trgovine preko granice, ali da nismo stigli da pričamo o trgovini i uslugama prekograničnim. Naprimer, iako postoji u okviru CEFTA proces facilitacije, ukoliko želite da dobijete građevinsku dozvolu, sidate kuću u Srbiji, ne može da projektni biro iz Kumanova ili iz Podgorice uradi projekat za kuću, nego mora da budu licencirani ovde u Srbiji. Mi smo pričali o kretanju kapitala preko granice, što je ogroman problem. Dakle, imate velike strane kompanije koje imaju svoje podružnice u svim zemljama ili većini zemalja regiona, koji nemaju da imaju normalan finansijski menadžment preko granice, nego moraju da se okoze, što bi se reklo, da prebace novac iz jednu u drugu podružnicu preko granice. Mislim da bi o tome trebalo da pričamo, tako da ako imate neki insight o neke od ove dve teme, bio bih vam zahvalan. Ja mogu da kažem vezano za ovaj platni promet. Evo, jedna crnogorska banka će sad da uspostavi direktan platni promet između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. To je kao neki, da kažemo, ona Universal Capital banka, to je kao njihov projekat i mislim da je to veliki nedostatak, jer vi kad vršite spoljnu trgovinu, vi morate da... Znači, nekad moje plaćanje prema Crnoj Gori mora da prolazi kroz Nemačku, jer mi imamo korespondentske banke, što je, mislim, nonsens, da treba da postoji... Evo, na primjeru, ako hoćete da nekom pošaljete neki honorar na bazi ugovora o dijelu koji je 100 eura, vi morate da platite 30 eura platni promet između Srbije i Crne Gore na iznos od 100 eura. Isto tako je taj iznos je 30 eura i na veći iznos, ali pošto se vrlo često u civilnom sektoru radi o malim iznosima, to je jako veliko finansijsko opterećenje na tu transakciju. Tako da ta SEPA podrazumijeva da naše centralne banke dosta prvo odrade zakonodavnih promjena, a onda naravno checking kapaciteta za sprovođenje da bi prišli evropskom prostoru platnog prometa. To bi bilo u stvari najelegantnije rešenje da svi priđemo tamo, ali umeđu vremenu i ovo koje je ponuđeno za region, za pojedine zemlje je dobro. Mislim, zapravo, koliko sam ja zaključio čitajući ovu studiju i neke druge materijale, zapravo moj je utisak, možda i ja u tome grešim, ali je moj utisak da se dosta uradilo na tom nekom deklarativnom, zvaničnom i na dobroj volji, a da implementacija ipak ide teško i veoma sporo. Peđe se u studiji dotakao i ovih pitanja, znači sloboda kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala, to je takozvana puna mobilnost. To, koliko sam shvatio, ne funkcioniše. Mislim, mobilnost radne snage negde... Ali evo, kolega je pomenuo nešto vezano za građevinske dozvole. Ja sad mogu da kažem, liberalizovano je za trgovinu uslugama i tako, ali taj standard koji propisuje da arhitekte dobijaju nacionalnu licencu, sad je to pitanje priznavanja nacionalnih licenci. Znači, to koči, na primjer, nešto što je deklarativno postavljeno, znači mi kad dogovaramo nešto, mi ne razmišljamo o svim preduslovima koje moramo da ispunimo da bi se to realizovalo. Jer vi kažete da, može trgovina uslugama i građevinarstvo, evo, na primjer, advokatura. Jer mogu ja sad da angažujem advokata iz Crne Gore, on je rečiti, ovde će bolje da me brani, pa ne mogu zato što ovde advokatska komora će odmah da se... Zavisi kako je bilateralni sporazum, da li je reciprocitet, to je o zakonu advokaturi. Ali to zavisi od drugih uslova koje sada vi onda morate da ulazite u druge strukture da to liberalizujete, vezano i za lekare, kako se izdaje licenca. Mogu da pitam nešto, da smo mi, po vašem mišljenju, toliko različiti ili hoćemo da se pravimo različitim u tim raznim standardima? Što se konkretno tiče, nema problema. Ne, ali evo, mi smo svi bili u bivšoj Jugoslaviji, svi smo bili deo jednog sistema. Ali, na primer, evo šta kreira barijeru. Mi smo pričali ovdje o evropskim integracijama. Neke zemlje, Crna Gora i Srbija, idu brže ka evropskim integracijama. Makedonija, koja je prva potpisala taj sporazum, ona je tek sad otvorila pregovore. Ali razlika u ujednačavanju s evropskim standardima nekad kreira barijere ovdje u regionu. Jer, na primjer, jedno od onog problema koje se pojavilo u izveštaju o necarinskim barijerama, Srbija i Crna Gora su nametnule neke standarde o radioaktivnosti i nekim drugim pitanjima i onda roba iz Albanije ne može da ulazi u Crnu Goru. Jer mi imamo sad evropske standarde, a oni još to nisu usaglasili. Znači, mi moramo nekako kad idemo, ako idemo ka toj evropskoj integraciji, da idemo nekako zajedno. I meni se čini da malo i CEFTA, mi kao region
mora da postoji neko zajedničko razmišljanje šta mi želimo ovde. Naravno da mi idemo ka Evropskoj uniji, ali ne treba da radimo sve u funkciji Evropske unije. Neke stvari su i u našem interesu. Da mi ovde to sredimo, da sredimo naše, da kažemo, uslove, to, znači mi možemo da liberalizujemo trgovinu vezano ili nevezano za Evropsku uniju, koristeći evropske standarde. Pa onda smo samim tim harmonizovani sa EU. Ali ne moramo mi da čekamo da nam on kaže zajedničko tržište ovo i sad mi nešto ispunjavamo. Znači mi možemo i sami nešto da dogovorimo i to je ono što je Goca i rekla, u Otvorenom Balkanu oni su nešto pokušali, ali čini mi se da to nije bilo dosta koordinirano i kod nas se uvek ta politika meša s ekonomijom na neki loš način i u svetu se politika i ekonomija mešaju. Pa onda kad politika hoće nešto, onda sve srede što treba uslove da bi se to ostvarilo. Mislim da se ovde kod nas shvata ovo inicijativa od Merkel, ovo inicijativa iz Amerike, ovo je, znači, da li mi možemo nešto da produkujemo sami kao region i da kažemo nama je u interesu da trgujemo sa Makedonijom, sa Crnom Gorom, dajte da sredimo šta je problem sertifikacija laboratorija, da vidimo, da ispitamo, da li mogu da se to da praktično, šta je problem konkretno da te probleme rešimo. Nego mi kao nešto pođemo i čim je prva prepreka, onda to tako stoji, i mi kažemo, pa oni nisu. Evo, na primjer, ja ću navesti... Uteha je Evropska unija. Evo, navešću problem koji smo mi imali u izveštaju vezano isto za necarinske barijere u trgovini vina, je li tako? Crnogorske i albanske firme su rekle, nas Srbija blokira za izvoz vina, jer mi izvozimo to vino u Evropsku uniju, a ne možemo u Srbiju. I mi kad smo došli detaljnije da proučimo, Evropska unija ima spisak ovlašćenih laboratorija čije analize prihvata kad se izvozi vino. Jedna od tih laboratorija, crnogorska i ta albanska, oni su bili na tom spisku. Naša država to nije prihvatala opravdano, jer obe nisu sertifikovane po ISO standardima koji garantuje kvalitet laboratorije. I onda kad sam ja pisao Evropskoj uniji, tom centru, i rekao po kojoj osnovi ste vi dodali ove laboratorije na spisak ovlašćenih, čije sertifikate priznajete, pošto one nemaju sertifikaciju, oni su odgovorili, mi ne proveravamo, mi samo stavljamo spisak koje partner dostavi. Sad je ispalo da Srbija ima više standarde nego Evropska unija u ispitivanju. Znači, šta to znači? Sad mi neko dostavi, ja stavim na spisak i teraj dok se ne pojavi neki problem. Znači, to nije bilo ispitano sa strane Evropske unije, što ispada sad da smo mi imali, da kažemo, strožije kriterijume. A tu je, kod ove crnogorske laboratorije neko ima dugu tradiciju, ali, na primjer, ovo u Albaniji, oni kažu, meni albanski privrednici kažu, oni to ni testiraju, oni ti daju neke kao vrednosti i dobiješ i teraj dalje. Ali su skinuli sa spiska sada. Da. Ali, znači, kažem, to su... Da, ali to su... Ali su to neki problemi koji su, da kažemo, realni i koje, na primjer, ne možeš da rešiš sad ako on nije sertifikovan i ti primenjuješ neka pravila. Onda sad kažem, nemoj tu... Ako mogu samo da dodam još nešto što bi možda trebalo da uzmete u obzir, da ne pogrešite kao što je Crna Gora pogrešila, kad govorimo o otvaranju tržišta usluga, recimo. Otvorite vi sajt našeg sad Zavoda za zapošljavanje, i mi imamo bilateralne sporazume sa nekoliko evropskih zemalja, to smo požurili u dvojci i u 19-ici, u oblasti zapošljavanja i u oblasti primarne zdravstvene zaštite kroz socijalne sporazume. I sad vidite vi tamo gdje se radno mjesto, kaže hrvatska kompanija traži iz Crne Gore da Zavod za zapošljavanje na bazi sporazuma posreduje da naših 10 ili 20, ne znam, stjuardesa i koliko pilota rade za hrvatsku aviokompaniju. Znači, naš zavod čak mora da posreduje da naši ljudi brže odu iz naše zemlje na Evropsku uniju, zato što mi imamo potpisan sporazum. A drugi čak kaže, molim vas, te stjuardese moraju da budu mlade, atraktivne i da nema ovdje da im se vidi tatu. To piše u oglasu, zamislite. A drugi oglas kaže, mađarska firma preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore traži 10 kamionđija da idu da rade u Budimpeštu. To su cijene koje mi danas platimo i su nam sve govorili, vi ste dobri momci, vi ćete brzo u Evropsku uniju. Pa sad izgleda će naši radnici prije mnogo nego što će Crna Gora. A drugo, naš zakon o državnoj pomoći je najstrožiji u regionu, jer su nas savjetovali čak i da IPA-u stavimo u državnu pomoć. I svaki mali grant IPA mora da ide u Agenciju za državnu pomoć na saglasnost da je to dozvoljena državna pomoć.
I treća stvar, isto vrlo nezgodna i skupa, mi smo potpisali sporazum o takozvanoj Evropskoj zdravstvenoj kartici, što znači da to je asimetrično da postane članica. I sad, dođe turista u Crnogoru iz Slovenije, iz Austrije, iz Nemačke, iz Mađarske i ima potrebu za primarnom zdravstvenom zaštitom, to je njemu besplatno. A pođe neko iz Crne Gore u istu tu Mađarsku i ima potrebu za primarnom zdravstvenom zaštitom, njemu nije, mora da plati, zato što je asimetrično dok nisi članica. A nas su sve govorili, ajte vi ste dobri momci, potpisujte te sporazume, jer ćete vi brzo u Evropsku uniju. Mi imamo 8 takvih sporazuma. To su uglavnom zemlje koje su naše turističke destinacije. I oni svi kad dođu u Crnu Goru, svi imaju besplatnu uslugu primarne zdravstvene zaštite. A mi nemamo nikakvu kad odemo tamo. Znači, sve što mi sad u ovoj fazi odloženog članstva prihvatamo, posebno u sektoru usluga koje je nama teže nego robe, tu smo pa gdje smo, mora 3 puta da se mjera, jednom da se seče. Ali nije vama najteže, Turska je u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. Pa oni se nikad ne nadaju. Oni moraju svoju spoljnotrgovinsku politiku da usaglašavaju. Oni moraju da zaključe sporazum sa slobodnoj trgovini sa Korejom, zato što je Evropska unija zaključila njima u interesu, ovima nije. Da. Znači, oni su još u goroj poziciji, a 20 i nešto godina pregovaraju. Nama je ovo naše skupo dosta. 68. su u Carinskoj uniji sa Evropskom unijom, a od 2005. dobili su isto kao Makedonija. Ali evo polako mislim da smo došli do regionalnih interesa. Jer recimo, svaka naša zemlja je mala ekonomija i nije racionalno u svakoj zemlji postaviti akreditovanih laboratorija za sve i svačega. Možda se mi možemo dogovoriti kako iskoristiti te fondove, ako već postoje negde neke laboratorije, da se one to usavrše, a ako negde nema, da recimo evo sad njima dajte da oni naprave akreditovane laboratorije. I da bude regionalno. Da, i što je jako važno, kako ćemo mi slati uzroke na testiranje, koliko će to troškova proizvoditi, da li ćemo imati reciprocitet, da nećemo recimo o tome plaćati ili plaćat ćemo nešto veoma sitno. I tako se to rešava. I to je svima u interesu. Tako mi pomognemo sebi, a bolje nastupamo i prema Evropi. Hvala lepo. Da li ima još neko pitanje? Ako nema, mi se polako približavamo terminu koji smo predvideli za ovaj oficijalni deo diskusije. Ako nema, ja bih se zahvalio svim učesnicima na ovom panelu. S moje tačke gledišta bili su sjajni i pokušali su maksimalno da daju odgovore iz svog domena. Mislim da smo imali prilike iz prve ruke da čujemo najaktuelnije stvari vezano za problematiku evropskih integracija i regionalnih integracija na području Balkana ili Zapadnog Balkana. Hvala svim učesnicima, diskutantima, a sad vas pozivam da u jednoj opuštenijoj atmosferi se